Khawvela sa khom zong zinga zuitunga ber Kristianna chu Rom opna hnuaya Judai rama Second Temple Judaism atanga pengin Iswa rongbolna crossa atuarna le thina hnia athole na atanga lawin tran ania athole na le apathian na te chu thubel chian dol lawani tia hnol tum om rengma se ama zuitu tele midang mutu te nuna in thlak danglam kha mu mai rual anni lova hunkal zela Christian na rin tlak zia chu alo lang chauta zel mayani atira chuan apostol tele iswa zuitu mitlem te te kha Christian anti te chu anni maya edi somthum paruk borvela tangkhan polan ron zom ve a ani chu iswa chanchin tha athi na le tho le na thu puang dar turin gentel te hena thu shilin azin kwalta a judadan kherkhiap tak abikin ei thiang lo ti tele sertan te zomangai velova juda nam ti dan phung atanga in la sang thaian ni ti thu a soita ka khan mitin huap zo sa khu ani ti an theta a Christian na chu adar chak hle pola rong bolna awang chuan Mediterranean chevel ba ka Italy khotlang lam thlengin mi thahnem takin Krista chu an zuita ani atira adar chak viau na chan hi romlal ram ro pui tak mai Christian te ti du da tu lani tur kha ani tlat thung romlal ram chuan in kalpo na thatak kan na ya trong thu Hmun koine Greek an manga tuipuya zin na kong thatak mai an nei boka wang khan iswa zirtir te khan khopui poimo tak taka chanchin tha an puan dar thei pha ani mi sang tam tak Corinth FSC le Athens sa chengte re thei tak le he Khawvela beisei tura loi nei to lo te khan chatuan nun na thu an nei thei dan an han riat chuan an lem duak tamai ani iswa zirtir marka kha edi somli pahnia Alexandria a ko shandin tu nia soyani a chu tunlaya Coptic Orthodox Church kan ti te lo in tran na hi ani anti hetiang de ubok hian edi somnga pahnia iswa zirtir tho thoma chu India kalin Christian na chu apulu tani tia soyani bok ama ero chu historian tam tak chuan hei hi finfiana om thatok lo ti in an pom lo thung missionary masaho kumzabi khatna mi te chuan romlal ram chunga khan Christian na an the dar chak hle ti ero chianga Christian te chu North Africa atanga Italy thlengin mu turanom edi za lo ni me khachuan Christian na chuan Rome Syria Alexandria Greece Armenia le Ethiopia te bu akhwar hetle to ani kumzabi pahni na toblama khan Syrian tongmang Christian na chu Mesopotamia chaklam khopui Edessa te khan athang duang hle to a hetia khochaklam an hoita ka wang hian Parthian le Sasanian Persian lalrama te po Christian na chu aluta a Bactrians Kusan tunlai Afghanistan zinga po khan Christian anom nual to bok ti chuan Christian na chu romlal rama mai ni lo an thenom rama po adar ta zela edi zathum pakhat borvela khan Armenia la Tiridates pathum na kha Christiana ain leta Christian na chu an ramsa khuwa apuang zuya ti chuan Armenia chu Khawvela Christian ram masaber anita ni chu lal Tiridates chu Gregory the Illuminator rongbol na awanga piang tharta ani a ani kha Armenian Apostolic Church lungphum tu ani a Khawvela nam kaushan masaber anita ani atir lam kumzabi thum chung khachuan Rome Emperor te khan Christian na chu anram in kai hruaina subuai thei muin an murenga hemi alan chian na ber pakhat chu edi somruk palia Rome khua akanawanga Emperor Nero an Christian te pua ati du da atang tai to khanani Christian te chunga hleilen na a hluar ber lai ero chu edi zathum pathuma Emperor Diocletian noya khan ani a thisentam takaluan tira Christian na chu tharum hmanga me mi atumani khati taka nasa abei an ni chung khan me mi mai thei an ni lo ti chu mi ten an muthiam tranta a chu edi zathum som pakhat khan Galeria sapo khan aron nem heta martar terin na an nge zia chu Christian na pomtla ani zia tilang tu ani ta hlau zo kani romlal rama Christian te ti du da an ni na chan ber kha chu an emperor te kha pathian anga an ngai awangin pathian dang betu Christian te kha an ngai theilo ani ber ma se edi zathum som phani khan Rome Emperor Constantine chuan Battle of Milvian Bridge antia anin do ma lokin in larna vana cross a hmuwa in dona a nena achan hnu chuan edi zathum som pathuma Licinius anen Edict of Milan ti chuakin Rome lal ram chunga Christian na chu an pompuita a
mi ten Christian na an hmu dan chu a in thlak dang lam ta dor mai ani zathum somni panga khan Constantine chuan Nicaea in khom pui a kova pathian thu chung changa ngai dan inang lo an soi ho na in khom pui masa berani Bishop zathum borvelin in khom puya chuan rowan rela hei hian Christian na chu a thang chak hle ani ti atilang chu in khom puya chuan Nicaea thu von anti Christian thurin puan chuana tun thlenga lamhan tlang lon ber chu an duang chuak ta ani chuti rual chuan Christian te chu hlom khat ni lovin pol sang sang in anom to a in mil lo na sang sang an nei ta zinga Isua Kristani na dik tak chung chang te pa pathian ne na anin lai chin na le Trinity thurin te kha alang sar zual anni zathum somthum vela tang khan Christian na chuan khothlang lama Africa thlengta a Lal Azana Khan Horn of Africa a Aksum anti tunlaya Eritrea le Ethiopia a hian edi zathum somthum pathum vela khan Christian na chu anram sa khu atana puanga hei hi tunlaya Ethiopian Church anti ta trobul hi anita a Khawvel au paberte zingami anita ani chu zathum somret khan Emperor Theodosius pakhat na khan Edict of Thessalonica ti chuakin Nicene Christian na chu romlal ramsa khu atana puang ta boka chu Christian Paul rang zinga Orthodox Christian doctrine chunani ati na ani ti chuan an lalram chunga chuan temple then khat chu an ti chia a then khat chu biakin atan an mang ta bok romlal ram khothlang lama cheng barbarian an ti te Visigoth Ostrogoth le Vandal te pok kha Christian a in pe boka ma se atir lama hi chuan zirtirna diklo Arianism kha an zom thung hei wang hian rom lama Nicene Christian tenen khan theologia in mil lo na nasatak mai an nei phata ani ama ero chu hunakal zela Visigoth lal Ricaret pakhat na khan Arianism chu hnolin anlal ram chunga mi te zong nen chuan Catholicism an zuita ani zali panga khan Jerome khan Bible chu Latin in a letlinga chu Vulgate anti Catholic ko thantan an Bible man bi kanita a vo in thlengin Catholic Bible in nga na ani zuita zel ani hemi hnu kumza ni chungvel kha chu missionary te khan mani nun na thapin ringlo te chu an lal te nen Christiana in le tir tumin an beingor hle a an ram shruai tu te in le tir hi hlok hle maya achan po an ram mi pui te kha Christiana an in pek ve vek zel wang ani ti chuan romlal ramatluk nuwa po Christian na chu Europe khothlang lama khan atar ta zel ani kha khothlang Christian na chu Rome le France lal rama khan in song hel viang ma se Church of the East anti Nestorian tia an soi thin te ero kha chu Asia lama anin zar pharna sa hle thung European sipai chakna in athunun vela ulama anin sorbing ani chu zali somthum pakhat edia Council of Ephesus in Nestorius chu azirtirna adiklo anti taka khan ama zuitu thahnem tak chu khochak lama Sasanian Persian Empire an pem ta hlom ani zali somthum pani vela khan Saint Patrick rongbol na wangin Irish how chu Christiana in letran ta bok Patrick hian a chanchin aziana confessio tia azia danin kumsom parukmi chau ani lain Britain Irish pirate tenan mana Ireland sala an shuaya chuta chuan run and call tu ni in kumruk zet aum nuwa atlan chuaka an rama ho le ani pui thiam ani nuwa Christian na the dar turin Ireland mar lama le khothlang lama akir le a hun top lama bishop ani a ma se khoi huna chiang e atho te ro chiang to lo kumzabi pasari na khachuan patron saint of Ireland apuan ani to a tun thlengin a thi ni niarin Mars ni som pasaria Saint Patrick's Day an mang thin ani heti mek lai hian Europe khothlang lama hun poimo tak mai a thlenga zali somkwa paruk borvela Clovis pakhatna Franks lal le asipai sang thum zet chu Christiana anin pe ani chuan a hma mi ten an lo pom jok thin Arianism chu zui lovin Nicene Christian na kha azuita a Gallo-Roman ten an thlop nga la Franks lal ram le pop te khan in kung kai na thatak an nei pha ta ani a hnu zela Charlemagne Emperor apuan ani thei pha na le kumzabi pakuana a Holy Roman Empire alo pian thei na chan ani bok khatatang khan khothlang lama chuan Nicene Christian na chau chu zirtirna dikani ti rilru an punghet chauta ani edi zanga somruk pathum khan thil chin chiat lak tak mai a thleng boka Saint Columba kha sam copy a siama wangin buaina chuaka thisen hiala chuata ka khan a in thiam lo wangin Ireland chu sana biru ka thlangta a thian mi som pani tenen Scotland an pema Iona Thierkara monastery an dinta ani
hei hi Western Europe a masaber ani a Scotland ale England mar lama khan Kristianna thedar tu ber ani zuita ani Rom hnoya Britain a po khan Christian anom to thina ma se Anglo-Saxon ho an lo lu khan an zui ral ti ti ta a Pope Gregory Khan Augustine ale monk dang somli te chu Anglo-Saxon ho Christiana siam turin atir luta Kent chu AD zanga somko pasari khan an thleng ta ani chumi kum vek chuan an lal Ethelbert chuan baptisma changa ami te thanem takin an chang ve ngal bokani Khawang khan England chim lama chuan Christian na chu a in song het ta viau maya Britain hun sang sanga adar thei pha a England chu Christian ram ani theina tura lungphum poimo tak mai hanita ani Assyria le Mesopotamia a inkalpo na athatta ka wang le missionary te thanem ngai na awangin Christian na chuan Central Asia po thleng ta a zaruk somthum panga khan Christian missionary kan hriat thei zinga a masaber ni turin alopen chuan China thlenga Tang Dynasty Emperor Taizong Khan edict ti chuakin Christian na the dar chu phalta ani hei hi zasari somriat pakhata siana andin Nestorian stele atangin afin fiana kan hu thei missionary te chuan biak in te an sa a Christian le khabu te kha Chinese in an letlinga khati hun laya an sa khowon lai Taoist le Buddhist tongkam zuin Christian theology an duang chuak ta ani hetiang zul zuya rongbol na hi India a Malabar tuipui kama Saint Thomas Christian te zinga po khan kan hu bok hetia kho chaklama sa kho dang ne na in biak na mu mal tak ne na rongbol na hna an kalpui mek lai hian kho thlang lama ero chuan Catholic in so nge nan Charlemagne khan sipai chakna amang thung edi zasari somsari pani le zariat pali inkara Saxon wars kha ringlo Saxon te Franks huang chunga hnulu tuma in beina ani a Saxon ho lu lulna awanga Charlemagne lung oilo na chuan tharum hmanga in beina a hring chuaka edi zasari somriat pani zasari somriat panga a ati chua Capitulatio de Partibus Saxoniae atia chuan ti luina in Saxon mi puite chu in le tir turani thu a chua baptisma changdu lo chu ti hlum tur ti hialina chu ani khati hun laya mi chal lang tak tak theologian le pop te pok khan athil ti dan chu an pompuya Carolingian army te na tho dan chu chanchin thra the dar na sot tak mian nga yani khati hun la Europe kha lalram sang sanga anin thena France lal Charlemagne khan Francia Bavaria Saxony le Northern Spain thlengina opa aram opa pianga chuan Christian na apudar zelani edi zariat khan popin Holy Roman Emperor a puanga anukum sang chuanga liam hnu thlenga anin hlan chhon tur bultran na anita ani hetia khothlang popin Charlemagne Rome Emperor a puana wang hian khochak khawthan te khan Constantinople an emperor za launa ni an ngaya ama atanga anin kara in mil launa lo om to sa chu aron ti zau belta ani chu mai ba ka kumzabi pasari na le som pani na inkara Slavic ho Kristianna anin le na kha Roman Catholic le Eastern Orthodox huam chin thlir sang tu aron ni bok East Slavic ho te Christian an ron ni tran na ber chu Kievan Rus tunlai Ukraine Belarus le Russia ram then khata Prince Vladimir the Great noya ania edi zakwa somriat pasari khan ramchunga helna ha chu awangin Byzantine Emperor Basil Pathumna Khan Rus tan puina angena Vladimir chuan sipai sang rukpe karem ti a Byzantine Christian na chu amale ami te poin anzui tur thu a hrilbok ma se lal chung kwa anin nei pol angai thungang ati nena achan huwa kiwa alet le chuan Vladimir chuan ringlo mi te milim ati chengala Nipper luya hlomin baptisma achan lui tirta ani he athil ti awang hian Rus chu Orthodox ram ani ngeta a politics a po Constantinople nen anin milpha hle ani an lal thuthluk na awang chuan Islav ho chuan Cyrillic script le Byzantine inkhom kai hruaina chuan zuita a hei wang hian khothlang le khochak qawhran in kara khi omsa chu aron bel cha ta ani heti mek lai hian Scandinavia rama te khan an lalte anin le awangin Christian na chu marlama le khochak lama khan alo dar ve zela zakwa somruk panga a Denmark lal King Harald Bluetooth le Duke Mieszko le Poland million te kha Christian anin pe a zakwa somkwa panga a Norway lal Olaf Tryggvason po khan aram chu Christian rama puang bok ani hian Iceland le Greenland a te missionary atirani Hungary lal King Stephen te baka Sweden lal King Olaf Scott konung te po khan zakwa somkwa panga borvela tho khan
an ram chu Christian rama an puang ve ta bok ama ero chu an lalte khan Christian rama puang ma se an sa kho hlui kal sana thinlung taka an zom tak tak ero chu kumza songa kumza ni borvel aliam nuwa chau ani soito ang khan khochak le khothlang in kara in mil lo na chuan kiama hnekin zual lama panzela sangkhat songa pali a thlen mek kha chuan Constantinople la patriarch kai hruai Greek khochak ko hran le Roma pop kai hruai Latin khothlang ko hran in kara an in mil lo na chuan a vor to pathleng ta ko hran in then na lian ber mai the Great Schism anti awang khan Eastern Orthodox Church le Roman Catholic Church kan ti te hi an lo piang ta ani an boina bel cha turin Muslim ral an lo liana edi zaruk borvel atang dai do khan Arab ho chuan an sa khothar Islam chu ron pudarin Middle East le North Africa pumpui deuh tho chuan la a Christian ram thiang hlim Jerusalem po an opta ani zasari somni kha chuan Muslim ho chuan Iberian Peninsula thlangin an opto Christian te chu second class citizen anga enkol an ni a Islam opna hnuaya khan an che ple sangkhat somsari pakhat khan Eastern Roman Empire Byzantine Empire anti bok chu Seljuk Turks ten na tak mai nan ron beya Christian ram tam tak chu ti luina in Islam rama an siam zela Byzantine Empire lam chuan an ma ni main an do hne don lo ti an theta a in then hlim hlol ni ma se khochak ko hran te chuan khothlang ko hran te puina an dil tangot mai ani ti chuan sangkhat songkua panga khan khati hun laya Catholic ko hran ho tu Pope Urban pani na khan Byzantine Empire tranpui tur le ram thiang hlim la let le turin crusade akauta a mi thanem tak an ron pen chuak ani crusade ma sabera wang hian Levanta Christian ram thanem tak an dina ma se kumza ni chungin an then om Muslim kuta an tlu le ngal Christian te chu Iberia khan an hlot ling hle thunga kumzabi pariat na atanga Muslim hawin an lo opna lakata an la let le ani Europe marlama po kumzabi som pani na le som panga na inkara khan Baltic le Finland ringlo te beiturin crusade puan ani bok heti lai hian Christian na chuan khochak lama bu a khwar hnet deuh zela John of Montecorvino chu Pope Nicholas palina in atir angin Armenia le Persia a sangkhat zahni somriat pakwa khana kala sangkhat zahni somkwa pakhata tuipui atangin India kal le a thlasom pathum thushila ronga bol lai khan madrasa mi za borvel in baptisma an chang sangkhat zahni somkwa palia China thlenga Peking a khan Catholic ko hran masaber chu sangkhat zahni somkwa pakwa adina an tong azira thutlung thar le sama le lin saka ko hran thanem tak adin bok sangkhat zathum pasari khan Pope Clement pangana khan Peking a Archbishop turina ruata ama puitu tur bishop pasari atir boka Chinese Mongol mission chu kumsom ni zet an kalpui zuita ani sangkhat zathum somriat paruk khan Grand Duke Jogaila Lithuania a ringlo mi lalhnung ber chu Kristianna ain peve ta boka achan berero chu Teutonic Knights anti German Catholic sipai te nena in kung kaina siam adu wang ni thung Lithuania kha ringlo an ni awangin crusade ron nei thei reng an ni atinani tichuan sangkhat zathum somriat pasaria Lithuania chu Christian ramapuan ani ta a Catholicism chu an ram sa khua ani ta bok sangkhat zali somnga pathum khan Ottoman Turks khan Eastern Orthodox Church Hmun pui Constantinople chu an ron la a Constantinople kha New Rome tia soithin an ni a antluk taka khan Russian Orthodox Church khan Moscow chu Rome pathumna tin an chala Orthodox Christian avon him chu an kuta an da ta ani Age of Discovery anti hun kan lo chuang khai ta a heti huna hi chuan tuipuya thui tak tak an jin thei to Europe khothlang ramatang chuan Christian na chu ramhla tak taka an pudar ta ani sangkhat zali somriat pahni khan Portuguese long chuan Congo khopui a thlenga kumku avei meu chuan lal jinga a ku chu a khon bol thanem tak te nen Christiana anin peta a an lal hian a hnuwa Catholic chu a chua sana ma se Christian na chu Congo ramsa khua ani zuita zel thawani sangkhat zali somkwa pahni khan Catholic lalte chuan Spain a Islam rorel tu la omte chu Emirate of Granada antia antuk zala Christian ten Iberia la let le tura an beina Reconquista anti chu a moran bok ta ani Christian na adar zel theina na kongpoi mo tak ani ta ani tuipuya anjin theya wang chuan European ho chuan New World anti te chu an lu chua thei ta bok sangkhat zali somkwa pathum khan Pope Alexander parukna khan thupek intercetera achua
South America a an ram hmu chhuah chu Spain in an chang thei ang ati athu chhuah chuan Christian sakhua chu chawi san tur ani a khoi hmuna po thang liana darzau zel tur ani namkol ho te chu tukzala rin a hruai lu tur an ni ti in a ziaka hei hi doctrine of discovery ti in an soi thin heti anga mission an kalpui dan hi then khat chuan an do dal hala Dominican friars Antonio de Montesinos khan sangkhat zanga som pakhata a sermona le a hnuami Bartolome de la Casas te khan langsar takin human rights palzut na ani ti in an do ani akum le loka sangkhat zali songko pali khan Treaty of Tordesillas anti a chuan Spain le Portugal chuan New World anti te chu in sem an rem ti a me panjiak fel Spain chuan khothlang lam zong an changanga Portugal in khochak lam te in an in rem siama ti chuan Spanish le Portuguese te an kalna apianga khan Christian missionary te chuan an zui te zelani New Spain an ti ta ka chuan Roman Catholicism an puluta arami thahnem tak anin leta an namsa khuwa chu zoi naral ta ani hetiang tho hian Peru te Portuguese of na hnuaya Brazil te khan a thleng bok heti hun lai hian khomwal pui hranami te nena sala insum don ton na kan hutan ta a European te khan African ho chu America a anthona he sala insum don ton awang hian West Africa a po Christian na chu adar pha na sa hle thung kumzabi som parukna kha chuan Portuguese missionary te khan tuipui kama te khan Christian na chu an din theita ani Spain lal te khan Patronato Real de la Indias anti Kaushan in real bol na lalin thunei na to panayang ti kha sangkhat zanga pariat atang khan an kalpuya Spain lal le akhon bol te khan an rong bol na hmun tur te missionary a chuak tur te le sumle pai man dan tur zong an thunun veka he Patronato Real hian Kaushan in real bol na chu ramro rel na achua ta a ringlo mi te Kristianna an siam mai pi alama an chunga ro relin an obzui ta zelani Khawang khan Catholicism chu Latin America khan an sa khowon ber ani ta hloma sangkhat zanga somruk panga khan Philippines po Spanish colony ani ta a Europe hausum don na hun pui ani Catholic missionary awang te khan Christian na chu an ramsa kholian ber ani ta bok heti mek lai hian Europe lama Christian sa khua chuan hun chin chiat lak tak mai ma chona sangkhat zanga som pasari khan German pui thiam Martin Luther chuan Roman Catholic in real bol na adu khoplo awangin siam thattumina beita a hei hian Protestant Reformation a hring chuak Protestant in Kaushan siam that andu na chu adar chak hle maya Gutenberg printing press om ta ka wang po kha ani thui hle Europe a hruai tu tam tak khan an thlop hle maya Protestantism chuan Europe marlam chu athunun ta ani Protestant Reformation chuan Europe chu aron then phok maya chu wangin Catholic po in na taka chang le tin Counter Reformation anti chu an nei ve ta a Council of Trent kowin an Kaushan zirti na dik zia an puang no na Khawvel huapa missionary na tho poimo zia an soithar le ani Society of Jesus Jesuits anti te chu sangkhat zanga somlia an dina Khawvel hmun tina an rong bol na a sul sutu le zirna in din tu te anita ani sangkhat zanga somthum pali khan English lal King Henry VIII chu popin Catherine of Aragon nena anin neina asut sakdu lo awangin Roma tanga in la hrangin Church of England ho tua ain siam tabok Catholic chuan chak takin rongbol na an chun zom renga Southeast Asia lama Portuguese le Spanish ten Catholicism chu an pudara missionary Francis Xavier Khan Portuguese Empire io in Asia afanga sangkhat zanga somli pani khan Goa India thlenga sangkhat zanga somli panga a Indonesia tichuan sangkhat zanga somli pakua Japan na thleng tabok akalna apianga hian Christian thahnem tak anom bel zelani sangkhat zaruk borvel atang khan England le Netherlands a Protestant te chuan North America a colony an nei tanuala tamtak chu Puritan kanti sakhua zalen na zongtu te kha hanni chung ho chuan Kaushan an din tabok missionary John Eliot Khan Massachusetts Ramacheng te chu avakal po a sangkhat zaruk somruk pathum khan an tongin Bible apuat sai saka ama ero chu abeisai angin Kristianna inlet an thahnem lutuk talo kumza aveile mek chuan North America a European cheng te chu Christian na thedar tu ber anita a kumza bisom pariat na toplama kha chuan America pum pui maya khan European ho chuan Christian na chu an tu ngetle to ani
heti huna hi chuan Britain le United States a po harna ro pui tak mai the Great Awakenings anti kha kan lo mel hriat ta a chu chuan tun laia evangelical movement anti hi aron thing chuaka Bible chung nun na le mimal chan dam na aron ngai poimo ta ani European hawin hun tin deuh thoa raman opawang khan Christian na chu Khawvel kil tina adar ta chum maya sangkha zasari somriat pariat khan British Penal Colony masaberawang khan Christian na chuan Australia thlenga London Missionary Society anti te khan sangkha zasari somko pasari khan an missionary masaber chu Polynesia khochak lama antir bok missionary te na tho ro pui takawangin Christian na chu South Pacific clear kar lama po adar chakhle New Zealand lama po missionary Samuel Marchenan a sermon masaber sangkha zariat som palia asoya tang khan Christian na chu an lo pom tran tabok Christian missionary te chuan India po an ron thlenga chungzinga chuan Baptist minister William Carey po atel ani kha father of modern missions tia hriat ani zuita a India rama tongshang pasar in Bible a letling ani mase Christian missionary te chu Hindu le Muslim te khan an ngai theilo hle maya sangkha zariat somnga pasari a British rorel na ando dal tak chiam na chan kha ani pakhat kumsang khat zariat chho hi missionary huaisen tak tak nu ma kan mu hun lai ani ta a ramhla tak taka kalin Krista chanchin tha an puang dar thin Scottish missionary David Livingstone kha kan thiat lar ber chu ani ome ani kha European mi Central Africa thleng ma saber ani a Victoria Falls mu chuak tu le a hming phua tu ani ta nge ani kha midang an la om Adoniram le Ann Judson kumsom lidon Burma a missionary na thoktele Mary Slessor Nigeria antrong efik zirchopa Christian na puang dar tu te kha sangkhat zariat somriat pali khan American Presbyterian te chuan Korea an thlenga taksadam na ba kha tharau dam na han puluta mi puiten an lo dong song thahle tuna chuan South Korea mi pui zong Hmun thuma thena Hmun khat chu Christian anito sangkha zariat somriat bor chowa kha chuan Scramble of Africa tia an soi thin European ram pasari ten African ram labang te kha in sema an optran thu kan huta a sangkha zakwa som pali alo ni me kha chuan khomwal pui pum pui za som kuwa an opto ti chuan Christian na chu an ram opbe na man ruwa an mangta a African mitam tak khan an du lo hle a amai ro chu hunkal zela opbe na lakata chu azalen theitu chu Christian na bok ani ti an huthiam ta ani China hian Christian na chu an do na saberni na langta a kumzabi somni na thleng khan Christian noi khat borvel chi an la om Christian na dar zel an du lo awangin an do let na sangkha zariat somkwa pakwa a Boxer Rebellion antia khan missionary ba kha Chinese Christian tam tak anti hlumani ma se sangkha zakwa hnulama missionary te na tho ro pui takazara biakin sang tam takan dina kumsomnga po aliam main sangkha zakwa somli panga khan Chinese maktadwai li zet chu Christian anita ani kumzabi somni na atang khachuan communism hi Christian na daltu lian takani ti aron lang chiang ta a Soviet Union le Central le Eastern Europe a communist sarkar te chuan biakin tam tak ti chia in kho man khapa ma se Christian na chu soi ngin mai thai ani lo ti lang chiang tu ani ta thung sarkar tluk khan Christian biakin an ron ding thar le a mi pui tam takin an zui ta ani communist China ngei po tuna chuan Christian maktadoi som sari chuang anom to in khuak khirna anasa hle chung hian kumzabi somni pakhatna ero chuan Christian na chuan mel thar amuta a Khawvel huapa the dar tu ber khothlang rama chuan rin na chhuwa san anom ta nual mai indo pui pani na hnulama khan khothlang rama Christian tia in chal tam takin an tlaniam ani Europa an tlaniam hle a North America a po an ni thau Australia Chile le United States an ni zual ama ero chu tunkum ni khachung hian America din mun tle mina zia chawhret hreta abikin thalai te zinga America a Christian te chu za somli panga atangin sanghi somni pathum somni pali khan za somnga pakhat anom to ani Khawvel chimlama ero Christian an pung chakhle a Christian tamber chu Sub-Saharan Africa le Latin America Caribbean region na anom me kani he thil hi achin chiat lak hle sangkha zakwa tir lama khan Sub-Saharan Africa hian Christian zong za apakhat chi an laumani heti tak maya an pungchak hi chantam tak zinga missionary te thora ani thui hle tuna Christian din hun en hian European le North America te hu hang wang ni lovin
mani tual chuak zirtir na in hmun thuk takalu ani ti atilanga ama ero chu tun ma a khotlang ramin an lo op to na chuan hnu ma ero anei reng tho ti kan hmu kumsang ni zet chu missionary te na tho ro pui tak wangin Khawvel kil tina Christian na chuan bu a khuar het tiala kumsang ni songa chuan Khawvel Christian omzat hi 2.9 billion borvel ani beisai ani tuna chuan Christian 2.3 billion anom to a Khawvel mi pui zong zong hmun thuma thena hmun khat don ani chung te chuan Khawvel hmun tin maya pathian choi moin hunan mang me kani